أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخو أبو من كم بددو هجري عشانا ما دفوغا مي مسكتوغا كوري جنديو من هم جسافا ميونا خلاصة قرآنوغي ilmuge maccan ali alwala wahakade kumuge kulasta egoto ogume miharo kuriye megendani ulumul qur'anuga kirit qur'anuge keki suratoge maikamuge macca ali alwala wahakadaka filawrotake miharo wahakadaka megendani suratul kahfuge maikama behe gotum ago men detin reyakwani suratul kahfa behe godum wahakada kaf egodum kaf surataki ago menge hayatuga takura roko komme haftaya ko madwekin effaharo kiyomun dane surate kamuga vegemve adi kiyomuge makkama behe godum ago men wani wahakada kaf adi Allah subhanahu wa ta'ala mi suratuga خاصة واهك بيان كربافا و اگترين ام فرتما ذكر كربيگموا تيم واهك اگون منواني تفسير کو نوتا شرح کو نيمفكم مس ميم ورك اي كاف باغا گميون گواهك ادي بغيچاگه أول ورياء واحكيا هم همه موسى عليه السلام خضر عليه السلام دبي كدونغه واحكا ميرو گمه مي فشاني ميره ذو القرنين رسكفانوگه واحكن كوري گمه كاف سورتوگه باوا لبوما بهغوتم واهك دكيروغا ذكر كفوان مكة گ مشركون مدينة گ يهودين گ كاريا فنويه تممن گ تريغا نبي كما دعوا قرا بكدكو ابا هنبيه تممن كرمت قرآن سوال تكي دباشه بونه مدينة گ تبي يهودين گ علم ورين گ كاريا كتين سؤال كورمان للنبي السؤال كي إمام بزوان كدين كله رسول نكمل مجين ديه كدين كله بيعودون سؤال كراش أنا واه كي دنيا के मशरिक़ मग़रिब का दतुर कोरी वेरिये के वहाँ के सवाल कुराश अदी फुरान या बेगुद सवाल कुराश है ना सब दन्नवा फवानी मी रिवाये सही नूने ऐन्नमा इस अवुमन एंगे कमकी हम गैमुस काफ बागा गमी हुन्ना बेहे गुदुम सुवाल सीधा नेतस अने देसुवाला बेहे गुदुम किरत कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व ताला अंगवा फवनी वयस्अलूनका एवेमा फुरान या बेहे गुदुम इसरा सूरत का अल्लाह सुब्हानहु कुरबनी वयस्अलूनका अनिर रूह एबामे कदेक फाना फुराने बेगुतुम सुवाल कुरान कुल रूह मिन अम्रि रब्बी कदेक फानो विदाल वाशे फुराने की तिमन कदेक फानो के वीर रब्बुग हदरतुम अन्ना एचके माने अल्लाह सुब्हानहु व तआला अमर फुला गुलिगेन्ने फुराना अव वनी एकमुगे इल्मु मोला देनोडगे वन अल्लाह सुब्हानहु व तआला मितांगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी वही कुरबनी मूसा अलैहि सलाम खिदर अलैहि सलाम के वहाँ के फौगा
ويسألونك عن ذي القرنين كلك فانا إبامي سؤال القرآن ذي القرنين يا به قتب قل سأتلو عليكم منه ذكرا تمن كلك فان تبامي هنا إواهك كياد باهوش فرطما كمكي ذو القرنين كي كاكوتو نوتكم بكالتو إكمكي إلومرين ميامد واهك دكمون أس إبهوري أي نبي بكالكم بكالون ودان وف أنا بكالون ودان وف إبهوري أي نبي بكالين أدي صالح بكالين بسنون أي ملائكة بكالون كوره ملائكة بكالين كيس ودان إنما إكن كموجة مچا دليل القرآن صاف دليل نه أقومنا مفدا كن كموجة لبفاوا علم إفرا قبول كت ذكريما فدين إمام علي رضي الله عنه أدي ابن عباس رضي الله عنهما كفراب بلون أسفا أي صالح وريك كما قرآن صاف كت دليل كت دني بس إكموجة مچا إما ذو القرن اسكفانا كي إقوتك بس اسكندر المقدوني نوتا إنهم بس دنيا مشهور اسكن كفاوا مشرك نوتا مجوسي ورين كره ورين نو قرآنو کے می خبروں أقول منا كشور وي مؤمنك صالح أدوري عدل وري مصلحك أهم بما مدن ونفذ بي فرائت الدنيا جنا مشهور بي فرائت كي أي ذو قرن رسكفان النو إواقتا دوكور مجه حق أقول منا اللي بيجنب كم مكس الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن وهي قربا فني ذو القرنين ويسألونك عن ذي القرنين إمام كلك فنا ذو القرنين رسكفانا بيقول سؤال القرآن إما ذو القرنين كيوم أقول منا فدين أي صالح أدوري أدي دنيا کے مشرقا مغرب کے رسکن کوری بیکن එහෙම විරුබරින් විදාලවනි දුනියේ රසකම් කුරි හතරු මීහෙ එගෙතරෙන් දෙබේ කලුන්න කී ඒ صالح මුමින් දෙබේ කලුන්නේ අනේ දෙමීහ කී ඒ දෙකාෆරුන් දුනියේ රසකම් කුරි de salihun ki ebbe kala ki nabi be kala gon men emmen dannan Sulaiman alayhi salam devana be kala ki dul qarnain de kafirun ki namrud raskefan te be fon ado sawan Ibrahim alayhi salam ge dosoruga verikan kuramun diami namrud ena dawa kuramun diyi ene ki ربك نوتا حقيقي كلانجي كي اينكم ديوانا فراتكي بختن الصر اي دنيا غوريكم كفاوا مولي دنيا غوريكم كفاوا ديوانا كافر اهم دي كافرون دي مؤمنون دنيا غوريكم كفاوني ابيكلكي اغون كون دن فدان نبي بكلك مغاوا سليمان عليه السلام ذو قرنين رسكفانا ذو القرنين يكوني كيف بتو ايش اقول منجي علم برين ورق جينا وهكذا كافا وموضوع هنا مهمي اقول منا كيف بتو من كيوني الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن ذو القرنين انجبي ما اقول منا فدي ان نمك كيم قرنكي دارو تبفن فنودا غنوان بكري gedi bay janawaruga goluga fala funna dala are bawa qarne kiyeni qarne ni gemane ki de dalo ekka tafsir agun kurin denne fadan puri et tafsir ki istarfuluga turu kurabba taj kologa inna de dale ei enage verikan ramzu koddinu mattaka inna de dalu loen hedifa inna de dalu nuwata enuwes ehen goggota
nisbe kore fe buri emme rangolu munu makki mashriqa maghrib ge verikan korevvi nota edetanuge verikam milkuwegem wa baru libigem wa faratek kamuga wati Zulqarnainiye kiye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatu agomene enge iru ossuma begud Rasulullah bayan kurawwa fawe iru seni shaytanage de daluge de teresh ehme iru erum weswani egota ehvima duniyege iru aragen anna mashriqa adi iru ossigenda maghribge verikan korevvi kamattaka Zulqarnainiye kiyani kama bureve qul sa'atlu alaykum minhu dhikra man kale gfanu abamihum kale gfana bihi waqti abamihuna kiya devwa hushime ifo Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bawale mi ayatoga bayan qurba inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli shay'in sababa hamakashon timang ilah subhanahu wa ta'ala inna makkanna lahu fil ard bimuga ena thabit kama tamkinukan devve manaki bara verikan devve vime itura bayan qurabane wa atainahu min kulli shay'in sababa verikan hingumattaka beenumwane huriha wasilatake timang Allah enaya furihama ko devvi emin agumene ge warugada verikame libigem vi bekadekam Zulqarnaini bitanuga wa atainahu min kulli shay'in sababa huriha icche devvi menoto huriha kamegge magu dekkivi mege muradenno duniyege huriha icchege bara huriha icchege milku verikan devvume ei ekama beenumwa minwar verikan hinguma beenumwa minwar etakatige macca baro deviwa muatainahu min kulli shay'in sababa ituran bayan qurawani verikan hingumattaka beenumwa wasilata enaya tanawasko devvi faatba sababa ekade gfano e sababu tawga hippevi lobeta khunne mi agun me kodokon huttida muhim munukutai oittankol faatba sababa ena sababu tawga hifi agun men insanunge tereng bayem mi hunnaki ena ya sababu tallibi wasilatan hureme e sababu tawga nota wasilatoga nuhi famihum ehmbima emihun hasil kurambi landu danditaka ahamya emihunna wasilen duwe me insana wara muhim mukamen insana ga hayatuga Allah subhanahu wa ta'ala ena fahiko devwa fawri sababu tawge beenum hifagen ena beenum wa manzil maqsuda nuwata landu danditaka ahame wasiluma masakekku ema sababuga hifumaki wara muhimmu kama Allah taala ene devwa fawa misalaka buddhi hikme ilmu hunaru verika ashikanduge ba jismu mihuriha kankamaki ene devwa fawa devvu makan ene amal quran jehe nuwata isa oddoga hifumun ene ya benuwa kankama hame wasul webene hakikatuga duniyega insana amille nafsa ena itubaruko izzatun nafsu ena hifetti waraka ena kuriyad dam beenum wa kamega kuriyad dive ema insana mati landu danditaka hame wasul wani enage niyatu gamis timanne mikankan kurevene hasul kurevene vevene azum ove sababu toga hifim ennu niya enaya enage vishnuma eggota enage haya battan kurevegen dan e wara muhimmu nukuta itura agondo hadanan atwejje Allah subhanahu wa ta'ala behikutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurabani Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani timang ilahuge ala timang ilahuge hadratuga wani Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabikam angawani timang ilahuge ala timang ilahuge hadratuga wani timang ilaha medu elaku duggotakas nota deke gotas anike algonmen Allah subhanahu wa ta'ala meduga gaikko lobiko
ilaha kiyamanteri huma ila godotuga mati daraja libigatuge niyek algonmenge hituga oy waraka ila hadratuga algonmen namedu e maqam onnan emima hin niyata azmaki waram muhimmu kame efu algonmen wasiletoge ifagen kuriyedda e Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani ta'rif kurawmu balla anget adu kurim bes dannawa fani mi suratuge wahakaga Allah subhanahu wa ta'ala mi sura rasulullah sallallahu alaihi wasallam baawale bevi hijrage kuda dos kole kurin ekale ekfanuge bodu bebe Abu Talib duniya du ko diu mafo makkage mushrikunge undagu ekale ekfanu bacca intihaya bodu efawi wagutegga ekale ekfana thabit kan devu mash mifadhanatega Muhammad sallallahu alaihi wasallam baawala bawane khabartaki ei waram muhim khabartake thabit we hurmataka ema duniyege insana kurimatiwane hator baawatuge imtihanege maccan algon menna khabar kurawwa fawani mi suratuge mi hator wahaka mujtamauge halatuge nurakkaateri kamun timamenge deenan nule vidanakamuge biruhiwa halatuge wahakaya ishara kurani kahf baga gami huge wahaka ezwanunna deenan nule venikamuge biru libunima deenuge matiga nutibevi adi deenuga thabituwan masakke koffika vanama eruge huri raskefanu ekudin qatul qur'an kan yaqin vumun ekudin raddu kolla fanikuti ei aadage faqirun nikamet kudin takennu ei rasdari kologe mussadi mati khandan tawge zuwan kudin kol emin algolmen engeni libe filan walaki muhimmi ki timaga amilla watanuga timage amilla wazanuga diriwulumen nunka muhimmi timage iman terikan timage din rakka terikurunka hembegin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sahabi bekalun Makkah do korawwa ekitantan hijra korev egetaren kuri koluga habushkareya hijra korevi adi efoga Madina ya hijra kurun Allah subhanahu wa ta'ala ge iduna fulaguga kad eligendiya hijra kurun qiyamata hame demi onnan ena diriule bimegga enage deenage nuleve kama vanama ena ebin duko deenan uleve Allah ge tauhid ge ekkawantakan qaim kurave bimakan ena datur kuffa danje ema qiyamat do Allah subhanahu wa ta'ala ge hadurtum sual kurabban do ta malaike bekalun sual kurabban alam takun ardullahi wasi'ah Allah ge bin noehiye tanavastane kamuga tibayan Allah num farata adukanko Allah sharikum hidumuge sabum malaike bekanun ena suwan kurabban ena ge furana hibbawa wagudu nota qiyamat dun hiduga ena eya jawabu de mundane ena diri ulen johun rashuge sabum ena ulen johunu adatuge sabum ena ya dimawi kamekkaman ehinduga ebekanu vidalwan alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha Allah ge binti abami hunna nuwehe tanawastane kamuga kibegin he etaga hijra koffa nudiyei eraddu kolnafa Allah alukan kureve hisab he muhimmi ki mujtamauge terega ena ya kufuruge tereya vettigenda haluga diri hurumennu nota amilla wazanuga amille rashuga amille gedoruga enage deenum beruwa halatuga hurumennu emme muhimmi deen rakka terikun he Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani Imam Bukhari rahimahullah kale fanuge al jami' as sahih sahih Bukhari ga nirwa riwayatuga hadis kurawani Muslim alage emme heovegemwa mudalaki ei ena farbatawge kunna nuwata wadi tawge tereyan ena govagenda bakari kolukamuga waane duwas anna hotte yafirru
ena filagen dani konka bidinihi enage dinagen minal fituna takun salame vumattaka ema fituna amwe kufuru amwe ene dinan nuleve hisaba diyama dinan ulumattaka ene ma hewkam bode ena forbatawge maccan nuwata wadi tawge tere jangay tawge tere ekkeni me ekani gini kanya gos e balahatten gengule bakari kolu en libe kirufodo bolagen ege maskolu kalagen ule ulun e zamanegga efada halate meduwari wima enege me hewwegemwa mudal dengoti musandikama mudawerikamuge imtihan e algormenna bayan ko deni enaya de bagicha libifabi mihage wahaken ena ekamame do bodawo muge sobun Allah subhanahu wa taala ena imtihanu korbi imtihanu koramuge wahaken dengoti Musa alayhi salam Khidir alayhi salam ge wahake libba deni Adam ge dariyaya ilmu libuma ilmu netuma demedugawa tafata adi ilma medu bodave kiburwere nugatumuge macca oi hagige ehnya Musa alayhi salam ki nabi bekalek kamugave adi kietto ulul azm rasul bekalunge terege odag adi kietto kalimullah Allah subhanahu wa taala sida baswahi kurbi nabi kamuga odag tumuge sharaf lebe odag nabi rugoves Allah subhanahu wa taala ekadek fan amille fulatti man kadek fane miharu duniya gahureme bodu ilmereki vidala wevuni ma imtihanu kurawwa Allah subhanahu wa taala ekadek fana itabu kurawwa engawani kadek fan wada gannawa she timang ilahuge altukun kore alaku wane miveni hisabegga dekando bede hisabuga kadek fan engi wada no gannawa kitam kamati mang ilahu ebe kalaka ungannawa debevi hatarona kamaki verikama raskam ekan libuni ma kinetto kanta qurani kiritu qur'anuga nawon kurindenne fada rasulullah sallallahu alaihi wasallam eha boda makka ge mushunga undagu bodu efa waniko ekadek fanan hivvoru devmo gotum bawa levi mi suratuga qiyamata hame kiyevene gotum Allah subhanahu wa taala Dhulqarnain raskefanuge wahaka ta'rif kurawwa bayan kurawwi malgomenne ege adulu veri kama islahu kurma fasada naddalumuge matiga enen Allah taala debbi bara verikam beenun kura alutukunnan huri sharafa ta'rif ge mati verikam hayataki hindukodege duwastake e duwaskoluge terega ena amille hawa nafsuge eduntaka eggota libifawa bara verikan nuhamogotuga beenunko bim fasadako alutukunge macca aniya veri vejjekama vanama enaen oti ta abadu insaniyatuge teregaves launata badu basta qiyamata hamen insanu dhikru kuramun dani aniya veri nuban nulafa jabbaru mihe gotuga Allah gadotuga e alakan oti ruhi wodi nugennew qiyamat don oti vendenivi adab فأتبع سببا سوبتوغا هبواغن كوريا وداغن نبي بكل مانا كوروا بيموغا دتور كوروا وداغن نبي فرتم وداغن نبي كم قرآن الله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا حتى إذا بلغ مغرب الشمس إرو السي حسابا إكالك فانا بداغنو إجمانك دنيا نسبة مغربة نوتا إرو السي إمي درو حسابا بداغنو ووجدها تغرب في عين حمية ainaki fenuge kor hamiyeki
bekanu mana kurawwa gotun ei matta fena veya ekwe adi kadukulaga anda fawa kudaga onna tane ehma kisada chakan tabbefa adi e akuga kadukula egeteriya feturifawa fengande geteriya iru ossetan ekadeg faana feni wadagen shakke basne mi bas fuluge muradaki ebbis hanega fengande geteriya iru fabagen dawa kennu iru ossetan fenna mihage kurimatiga oti fenkamavvanama ene fennani loluge fenoma fengande geteriya eiru fabagen data ene kurimatiga huri farbata kamavvanama ene fennani farbata geteriya eiru fabagen data ene kurimatiga oti sahara kamavvanama ene fennani e veligandu geteriya eiru fabagen data argumen tibi hisabu gotum iru ossuma erum duniyege nisbatun fasehan fennabe kanduge sathun algonmenna iru aram fasha irum feshgen fennan adi hama kanduge sathun iru ossem fasha wagudum feshgen algonmenna fennamun dan em algonmenna ki ira iru eruma ossuma banaru algonmen tibe hisaba fasih kama ku manzar fennabe ekam algonmenna fennani ammu gotegga kanduge tereng iru arata agomenna fennani kanduge tereng iru osset ennama shakkenne iraki agumen midiri ole planet bing not atavure etan has gune bodu biya makhluk ema e makhluk agumenge mi atge terega not bimugawa fenkoraka nota kandaka fabaganne nuda e amadu shakke besne ehnas Allah subhanahu wa taala mi ayatuga sifa kurabani balahattagen hunna insanaya nuta adamuge dariyaya fennane manzar ega maneki emihika fennane ne kurimatiga oittanaka iru fabagen datan ehme kare fon deke wadagen nebi e manzar bebekanu vidalwa gotum me turki vida tuga onna chakage kadukulage korege kaaring ekare fane amazor feni wadagen negul ituru kolla algondo dannawanote bay mufassirun vidalwe ei divhe rajya kamabes divhe rajyege ja hisaban dul qarnayn raskefana wadagen nevune ekay fana feni wadagen nevi iru mibune wonu gota kadukulage fengande geteriya fabagen data shakkenne lobita khuna gomen danna kama riyadu wal gomen deke manzar gomen dive hinaka akama kan nuwane ei kadukulage fenganda kan nuyes adi chakaganda kan nuyes iru osse dimala gomen balahattagen murima gomen egadiga fennani andiri kadukulage fengande adi fenganduge matin ala dalaya ekuga argumenna fennani ekko chakagande gotan onna tane gotuga kite mesaf kadavias hem etana ossigen data fenigen dana ekkotos agundu argumenge ilum merinna ekiga noni kinu divhe rajya kamabbay mufassirum vidal furumun e burawani ki visnu kommekas ei adi komme tanikamuga avias ekale fana wadagen nonokama Allah subhanahu wa taala qur'anuga mi angavani iru osse tam fenna hisaba fene wadagen nevi kadukulage kisadu gande pada gotakan oi fengande geteriyan iru ossigenda gotasse wa wajada indaha qauma hisab ekale fana wadagen nevunu iru ekale fana ihsasan nukurabbe hisabuga bayaku uledanaka ennamas agumenenge Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wajada indaha qauma etunum bas insanu na badalwi ema insanun duniyege maghribuga emme irosse hisabuga bas uletan ekale fana peni wadagenne
If Allah subhanahu wa ta'ala qulna ya dhal qarnayn mi ayatu ga Allah subhanahu wa ta'ala qurban qulna timang ilahu wahi qurbi me dhul qarnayn mihisa babbe kanu vidalwani ei nabi be kan Allah subhanahu wa ta'ala mukhatab qurba engemi ennamas ei Allah subhanahu wa ta'ala wahi bawade mennu ekamuga macca kandaligen dalile be numwan ei ebbesane ga nabi kama rasul kama ge macca dalilu qura kamennu tebe fona engewada gannawan Allah subhanahu wa ta'ala qur'anu ga wahi qurba wa wahayna ila ummi Musa kfanu ge maka manati man Allah wahi qurbi etanu ge muradaki wa alhamana timang Allah ilham qurbi me Musa kfanu ge maka manaya ekade kfanu koru ge teriya du kol labbash eme eguta Allah subhanahu wa ta'ala dul qarnayn yang engewma ge wahake enuniya Musa kfanu ge maka manawa swan jeni anghen nabi be kambalaka ehna mas ehna nu e ayatu ge muradaki eguta miyatu Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani qulna ya dul qarnayn dul qarnayn raskefane imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna kanek fanu emihun adabu debbash manaki iman nuwa nota nukiyamanteri watibe nuwata emihunna dina dawa debba emihunna meduga hiyoko kanta koravvash manaki emihunna insaf rigoten hoddawa debbash nuwata emihunge mihar etibe kufuruge hanatan adabu debbash emin algon men egeni irosse hisabun ekale gifanan e baddalwi qaumaki ei uredun teri adi fasada bodu aniya veri bayka nukiyamanterikam bodu bayk em Allah subhanahu wa ta'ala angawani emihun adabu debbash ennas ballawa dul qarnayn raskefan ekadek fanu ga adul verikama ihsan terikam huri urden Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani ekadek fanu widanu qala amma man zalama fasawfa nu'adhibuhu shiruku kurmuga matiga demi hunnam beenum ve metanuga amma man zalama ge muradaki ei shiruku ge wahakai anikene gabella nafs shiruk kurmu sabun aniya veru matiga demi hunnam beenum wa miha kama vanama fasawfa nu'adhibuhu emi kattiman kale fan adabu devwa hushim manike emika angurama korabano te emika adabu devwa hushime thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibuhu 'adaban nukra adi efoina marwegin enage rabbuge hadwata dan jehene devmaffoga wes ene ngoti wen denivi boduwegen wa adab ege maneki imam wuma dekolu hadafiyati man kadek fan emi ka adabu debwa hushim e adaba fohu ena duniya du kofa yuma fo qiyamat dun aneka enage rabbuge hadratuga ene adabu hutte wa amma man amana wa amila salihan imam ve hewmal kulami hadannas falahu jazaa'an alhusna ene surge hutte enage jazaaki alhusna surge ek muradaki wa sanaqulu lahu min amrina yusra adi ena engevime ena kanta faseko dehushi maniki iman kama emborias yo amaluko egotuga hunna miha kanta faseya korevi emiheka bajjori hayate duniyega diriulen libi okhorovi hayatu gene suwaruge hotte thumma atba sababa den efonika sekalek fanu sawbatoga hibbawagin magu hoddawagin datur kurabba wada ginnevi hatta idha balagha matli' ash-shams iru aratana hamiya devende ega manake duniyege mashriq ane farata devenden ekale fan datur kurev emmi eduswar balaroi adia khilafu bar Allah subhanahu wa ta'ala adia khilaf tamkin devwagin kurevene kam ehnoniya ekashigem wa kamen nun ei duniyege faratun ane farata fahikama ko daturkon ulumaki ezamanu nota datikamege hatta idha balagha matli' ash-shamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra hisabum wes ekare fana baddalwi qaumaka nota mistonge teren jamaata emin engoy ichki duniyege erwes eha purimmes duniyege hisab toga mihun diri ulemun diyaka
adi mi ayatuge tafsiruga bay bekanu tafatuge gota mana kurawaf eburi ei wajadaha tatlu ala qaumin e yuru aramun die emihunge macca emihun naka lam naj'al lahum timan Allah nudevme min duniha sitra e ira emihunna deteriya farda qur'ane evvesit asdaki emihunaki gedoro bina kokken diriule be nune gastawge hiyaluga gasgawge dashuga gastawga emihunge diriulum bina kokken hiyawa hikamgo ulemundiya bayke baybe kanun tafsir kurumuga itura vidaluwani emihunaki unu oriya niwa ko ulunu baybes nune eje mi tanuga angawafawa muradaki manaki iru emihunge macca ara iru emihunaki unu oriya niwa ko ulunu bennu duniyen argumenna ege जंगल जोगनो ते हिसाब दोगा खास अफ्रीका के बैंक हिसाब गो आदि हम हमने ऑस्ट्रेलिया के अस्तु वजम वेरिंगे तेरेंग मिदन ने उनो फदा उनो ओरिया निवा को नूले मिहुम फेनिफा वाका आदि उले मुंदा एमे मा फहरुगा मी एमियुं के वाहक कम वमकी दुरुकम में नून तफसीर बैंक इडु पर विदानवा गोत एन मसअगुम में नफाड़ुकम बड़ो गोतुगा एंगेंदनी एमिहुनकी अमिल्ले गेदोर बिना कों हिया वही कमे तैयार को गें उड़े मुंदिया बैनुंका كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا كما الله سبحانه وتعالى إيغوتا إكدك فانا خبرتا ميميهم خبرتا دبي سوبكي مغرب أدي مشرق دترك ربا إتنتنوغا هنواك إميهنا بدلوا إميهم حالتا إكدك فانا إنجي وداعي النبي ثم أتبع سببا أنك كابسك الفن وسيلته غاهي بواعن دتور كربمون وداعي النبي حتى إذا بلغ بين السدين بودو بيا ده فربديا هم وداعي النبي ده إكلي فن دتور كربيه وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا إحساب إكلي فنا بدلويه بيكميهن منكي هم بما දෙෆරු බදාගේ කෑරින් එහිමන හිසාබු අනකාස් එහෙම් قومක එකලෙක ෆානාමේ බද්දලවනි එමියුන් ගහාල අල්ලාහ් සුබ්හානහු බයන් කරවනි وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا بي قراءتها لا يكادون يفقهون قولا එමියුන් දක්කා වාහක ඔළුමෙන් නුෆිද එමියුන් කියා එච්ච දුල්කර්නේ රස්කෆානක බහුරුවේ ඔළුමෙන් නුෆිද අකු මෙරාද කරවියා අන්න හෆ්තාගා මි සූරතුගේ ಬಾಕಿ මෙබෙන් අලි අලුවාලාන එක දෙක්ෆාන මි දෙෆරුබදා කාරේ බද්දලුයි කවමුගේ මිහුන්නා අදි එමිහුන්ගේ එදුමා එක දෙෆානෝ كوربي مسكة بولا بيجوتون وهكذا كدو الله سبحانه وتعالى قمني بفدا وهكذا عبرة لبيجان أو قمني هو بس أدوا هو بهم عمل قرابي كم غالب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.